Ek wil gou vir julle die antwoord voorlees van 'n Franse generaal, 'n hoë opman. Hierdie ou is 'n kenner op militêr, weermag en alles. En sy naam is Michel Jacob-Fleuve. Michel Jacob-Fleuve. En nou, hy het nie 'n Franse van nie, maar hy was hoof van die Franse legioen, die French Foreign Legion, vir lang tyd. En baie aantreklike man. Ek sal sy foto's op die einde van die video bysit. En toe hulle nou, hierdie hele storie wat Trump nou sê, maar jong, NAVO moet nou help met die oorlog. Kyk, die VSA het hulle gat gesien met die Iranese. Die Interceptor missiele is besig om uit te hardloop, daar is nie genoeg om nog in te kom nie. Die voorraad was van die begin af nie genoeg nie. So, as die Iranese bly vuur, wel, dan gaan daar van Tel Aviv en Jerusalem en al hierdie Amerikaanse bases net mooi niks oorbly nie. Hulle gaan dit 'n tweede Gaza maak. Die Iranese gaan hom net so doen. Nou ja, so Trump val nou rond, hy is soos 'n kat op 'n warm sinkplaat. So hy het nou oral gaan vra vir hulp. Nou sê hierdie man die volgende: French General Michel Jacob-Fleuve just compared joining Trump's Iran war to buying cheap tickets for the Titanic after it already hit the iceberg. And then it got even worse for Trump. Jacob-Fleuve is no random talking head. He's a 3-star general, former commander of the legendary French Foreign Legion, and held senior position within NATO itself. He's one of the most respectable military voices in France and regularly weighs in on matters of international security. So when he was asked about Trump's desperate pleas for Europe to join his Trump catastrophe, his answer carried serious weight. So hierdie uitsprake wat hy gelewer het, is eintlik baie belangrik. Dit sal definitief die res van Europa se topstruktuur ook beïnvloed. He didn't mince words. He laid out 5 distinct reasons why every European nation should flatly refuse, and each one is more damaging than the last. First, Trump doesn't understand how NATO actually works. Maar dis iets wat ek nou al lank al gesê, die ou verstaan niks van die weermag nie. You don't get to launch your own unilateral bombing campaign and then invite allies to run a separate operation underneath you. That is not how alliances function. If Trump wants NATO involved, NATO takes command. One operation, one flag, one chain of command. I don't think he understood that, Jacob-Fleuve said. That alone is a devastating indictment of a man who claims to be the greatest deal maker on earth. Ja, Trump weet niks. Hy kan hotelle en properties koop. Dis wat die man kan doen. Hy kan nie veel verder doen nie. Hy kan party. Second, nobody knows what the actual strategic goals are. Beyond forcing open the Strait of Hormuz, what is the end game? Regime change, containment, a negotiated settlement? Trump hasn't said. He apparently can't say because he doesn't know himself. Third, and this one is particularly brutal, you can't coordinate a multinational military campaign through tweets that change every 2 minutes. If allied nations are going to put their soldiers in harm's way, they need explicit, written objectives from the United States. As Jacob-Fleuve put it, it's going to be necessary for Trump himself to know what he wants. The quiet contempt in the sentence could strip paint off a wall. Jy kan nie sommer tweet skryf daar op Twitter of True Social en daarmee bestuur jy 'n land nie, daarmee maak jy bondgenootskappe nie. Die man Trump is glad nie by nie. Daar's groot fout daar. Fourth, there's a fundamental issue of trust. Trump has abandoned allies before, and everyone knows he would do it again without hesitation the moment it becomes politically useful. That's correct. The Kurds know it, the Afghans know it, Europe knows it. He would let us down whenever it suited him, the general said. Why would any nation put troops on the line for a leader with that track record? And fifth, the knockout punch. Jacob-Fleuve cited a principle he said he learned at the US Army War College. You don't reinforce failure. You move on. You find something else. A decorated French general is using American military doctrine taught in American war colleges to explain to the world why following this American president into battle would be a strategic malpractice.
The global response has just been damning. Japan said no, Australia said no, the United Kingdom said no, the European Union said no. Meanwhile, the Iranian missiles and drones have made the Strait of Hormuz so dangerous that insurance companies won't cover oil tankers passing through it. 20% of the world's petroleum normally flows through that strait. Oil prices are skyrocketing and consumers everywhere are feeling it. Trump started this, he escalated it, he isolated America from its allies in the process. Baie goed geskryf. So, mense kan dit gaan opsoek, ek het dit gaan korreleer, hierdie is ware inligting, jy kan dit gaan soek op die internet. Trump het nie 'n idee wat hy doen nie. Hy het opgetree onder die beheer en die bestuur van die ware president van Amerika, naamlik Bibi Netanyahu, wat niemand nou weet op hierdie stadium wat het van hom geword nie, ons sal nou praat daaroor. So, en die IDF en die Mossad het die inligting vir hom gevoer, en vir hom sê, Trump, eet nou mooi, moenie luister na die CIA nie, moenie luister na jou eie generale nie, hulle weet bogger al, weet nie, jy moet ons vra, ons weet beter, die Mossad weet beter, war by deception. Kyk, die Jode, die IDF, se lese is, we make war by deception. So jy kan hulle glad nie vertrou nie, maar niks wat hulle sê, kan jy enigstens vertrou nie, want hulle manier van oorlog maak, is via bedrog, maar dit het Jesus vir hulle gesê, daar in Johannes 8, toe sê hy vir hulle, julle vader was 'n mensemoordenaar van die begin af, en toe sê hy is die vader van die leuns, en effektiewelik julle praat leuns, en dit is hoekom julle my nooit sal erken as God self nie. Hulle doen tot vandag toe, erken hulle nie Jesus nie as God nie. Hulle wag nou vir hulle Messias, ek hoor daar is een of ander, as nou weer nuus uit van een of ander rabbi wat sê, hy kan nie, hierdie straat van Hormuz is baie belangrik, want dit beteken, die Messias is naby. Ja, die Jode sê, as hy die Messias kom, dan gaan hy nou van al die Christene op die aarde ontsla raak. Hy sal hulle almal doodmaak. So ja, hoe dit ook al sê, hier het 'n generaal, 'n Franse generaal, 3-ster generaal, vir Trump mooi verduidelik wat sy sot is hy. Nou, een of ander tyd gaan Trump agterkom, hy is 'n sop, maar ek dink dit mag dalk 'n bietjie laat wees. In die proses is die wêreldekonomie besig om baie vinnig af te hardloop na die kraans toe. So, 'n mens moet nou begin dink wat jy kan doen. As jy kan, moet jy nou kos bymekaar maak, diesel. Die tyd sal kom dat jy nie eers kan werk toe gaan nie. Ons is op pad na daai punt toe. Want hierdie man, hierdie Donald Trump, is op hierdie stadium nie eers van plan om heel moontlik te onttrek en 'n sinvolle iets daar te stel nie. Hy gaan voortstoom en heel moontlik nog Amerikaanse seuns en dogters sal in die proses sterf vir Trump en die Jode se oorlog. Dit is baie hartseer. Maar dit is wat gebeur wanneer die ander geslag 'n land regeer en besluit of jou seuns en jou dogters vir hulle moet gaan veg. Nou ja,